Саламатсыздарбы, урматтуу ак калачандар, урматтуу Узарбек Казиевич, Абдуллатиф Абдурахманович, Максим Оңголович, мына Алай аймактык ооруканасында бүгүн жакшы иш болуп атат. Мына көптөн бери бүткөн 2011 жылы ушул балдар бөлүмүнүн имаратын курулушу башталып, мына 8 жыл туруп калып, быйыл бүтүп пайдаланууга берилип жатат. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү катышуучулар, Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрацияны жана өзүмдүн атыман ушул имараттын жумушка берилиши менен сиздерди чын жүрөктөн куттук кетүүгө уруксат этесиздер. Урматтуу салтанаттуу катышуулары, сиздерге бүгүнкү атайын убактысын бөлүп келип ушул иш-чарага катышып берип аткан биздин коноктор менен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек Казиевич, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча саламаттык сактоо министринин Оштогу өкүлү Шамшиев Абдуллатиф Абдурахманович, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Ош аймактык башкармалыгынын башчысы Омакеев Максим Коңколович келип катышып отурушат. Ошол ушул имаратты курган биздин подрядчиктер да баардыгы өздөрү келип катышып отурат. Мына мен кичине кыскача токтолуп кетсем, урматтуу коноктор, бүгүн бул имарат бизге берген аннотациянын негизинде ошо 2011 жылы башталып, ошо 34 миллион сомдук сметанын негизинде башталган. Бирок кийин ошол баягы атайын баалардын өзгөрүүлөрүнүн негизинде бул имарат бүтпөйт деп кайрадан смета оңдоого туш келиптир. Кайра кошумча дагы 22 миллион сом кошулуп, бүгүнкү күндө бул имаратка бардыгы болуп 56 миллион сом акча жумшалды. Имарат негизинен балдар бөлүмү деп сметада киргизилип, 45 койкага атайын эсептелинген. Азыркы учурда ушул борбордук оорукананын жетекчилиги бул 45 койканын 20 койкасын кардиология бөлүмүнө берип, 15 койкасын балдардын бөлүмүнө, 5 койкасын ошо жана балдарды жандандыруу бөлүмү деп ачып, бүгүнкү күндө ишке берүү алдында турат. Мына бизге берген маалымат боюнча бүгүн толук бүттү, пайдаланууга жарактуу деп атайын маалымат берилген. Ошол себептен бул балдардын бөлүмү кардиология биздин Алайдын элине жакшы кызмат кылып берип, жакшы бүгүнкү заманбап техникалар менен камсыздалып, жакшы иштеп беришин каалайт элек. Анда эмесе, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуулары, сөз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек Казиевичке берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу медицина кызматкерлери, аксакалдар, баарыңыздарды ушул жаңы имараттын ачылышы менен куттуктайм. Негизи бизде азыр медицина тармагында дагы бир топ өкмөттүн программасы, реформалар жүрүп атат. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен негизи барганда, ушу эл менен жолукканда жалпы калкка айтып атам. Бул медицинада баягы саламаттык сактоодо, ден соолукту чыңдоодо бул өзүбүздүн колубузда депчи. Баягы тубасы оорулар бар, кырсык бар, андан тышкаркысы болсо өзүбүздүн колубузда. Туура жакшы ниет менен жашашыбыз керек, туура жашашыбыз керек, туура тамактаныш керек. Ушундай нерсенин баарын профилактика деп азыр ушуну элге жайылтышыбыз керек да. Эми мына жакшынакай имарат ачылып атат. Ушу былтыр 1 жыл болду мен келгеним. Былтырдан бери биздин областта бир топ социалдык объектилер, анын ичинде ушул медицина тармагында, саламаттык сактоо тармагында бир топ объектилер ачылды. Бул Чоң Алайда 2 больница ачылды 2 айылда, Кара Сууда ачылды. ФАПтардын саны да көп болуп атат. Аны мынакей Күлчөдө бүгүн көптөн бери күткөн, бир топ жылдан бери бүтпөй турган, эл күткөн ушул имарат ачылып, азыр эле маалыматты алып отурабыз. Ушул жерде балдар бөлүмү, кардиология бөлүмү ачылып атат деп. Эми ушул имарат элге жакшы кызматын кылсын. Сиздерге болсо ишиңиздерге ийгилик каалайм, өзүңүздөргө ден соолук каалайм. Элибизде тынччылык болсун. Мына жакында буюрса эгемендүүлүк майрамы да келатат. Ошол майрам менен алдын ала баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап, чыныгы кыргыз мамлекети, чыныгы эгемендүү, баардык жагынан экономикалык, саясий баардык жагынан эгемендүү алган күнүнө мына быйыл 28 жыл болуп атат да. 28 жыл болуп атат. Ошол 28 жылдык майрам менен чын жүрөктөн куттуктап,
асманыбыз ар дайым ачык болсун, элибиз эркин болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун, мамлекеттүүлүгүбүз бекем болсун деп куттуктап кетем. Ишиңиздерге дагы бир ийгилик каалайм. Анда эмесе сөз Саламат сактоо министрлигинин Ош шаары жана Ош областы боюнча координатору Шамшиев Абдуллатип Абдурахмановичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Узарбек Казыбич. Биздин сиз айтып кеткендей Ош облусунда саламат сактоо тармагында бүгүн майрам. Себеби көп жылдан бери бүтпөй аткан мына Алай аймактык ооруканасынын балдар бөлүмү бүтүп отурат. Ошол Узарбек Казыбич айткандай, биздин Ош областынын саламат сактоо тармагында жакшы жыйынтыктар болуп атат. Мына Алай аймактык ооруканасы биринчилерден болуп санариптик технологияга өтүп, биздин областта мына уже азыр электрондук рецепт, электрондук оорунун тарых баяны, ушундайларды бардыгын өткөрүп атабыз азыр. Эми бул жерде баары мына коллектив отурат. Коллектив дагы куттуктайбыз ушул жаңы здание менен бардыгыңыздарга чын ден соолук. Ошондой эле саламат сактоо министри бүгүн келмек эле, анан Нарын областына командировка болуп калгандыгына байланыштуу келе албай калды, сиздерге салам айтты. Ошондой эле саламат сактоо министрлигинен, биздин ФОМСтун жетекчилигинен, ошондой эле мына областтык оорукананын башкы дарыгер турат, областтык балдар оорукананын башкы дарыгерлери баары чогулуп келишти. Ошол саламат сактоо тармагынан биз бүгүн куттуктаганча ошол сиздерге Япониялык аппарат, дем алдыруучу балдарды аппаратын биз эми азыр жүктөп келе алганыбыз жок. Биз талант өзү же биз жөнөтөбүз, Кудай буйрса. Ошол андан сырткары ФОМС, аймактык ФОМСтун атынан компьютер оборудованиясы менен ошого курголу келбей, сиздерди куттуктап, ушул жердеги келген оорулардын баардыгы жакшы болуп кетсин. Ушул жердеги коллектив, ошондой эле бүт эле Алай эли, кыргыз элибиз тынч болсун. Ушундай жаңы зданияларыбыз, ийгиликтерди алып келе берсин. Чоң рахмат. Мен тапшырып коеюн, ушу документи келди мына. Сөз ушул ооруканада көп жылдан бери иштеп ардагер болгон биздин врач агабыз Жумайтун бата бергенче калганыңызды айтып. Урматтуу акылчандар, барыңыздардын майрамыңыздар менен бүгүн бизде кубанычтуу күн болуп атат. Мына көптөн бери күткөн бөлүмүбүз ачылып турат. Биз ушу алыстан келген, Оштон келген тууган өкүлчүлүктөргө ушул жетекчиликтин атынан ыраазычылык айтабыз. Ушул бөлүмүбүз ак жолтой болсун. Ушул бөлүмдө жаткан оорулар тезирээк айыгып, үйлөрүндө каткырып күлүп кетишсин. Бул жерден балдардын күлкүсү, ата-энелердин ыраазычылыгын угалы биз. Ошол бөлүмдү каржылаган биздин өкмөтүбүзгө, президентибизге чоң ыраазыбыз. Ошондой эле ушул элибиз аман болсун, элибиз бөлүнбөсүн, элибиз ар дайым ушундай жакшылыкта болсун. Ушу президентибиздин, Оштун өкүлчүлүгүн, өкмөттүн эмелеринин иштери жүрүшүп, ден соолуктары чың болсун. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Азыр эми ачуу аземин өтсөк, главврачтын бизге айткан боюнча негизгиси саат 11-ге деди эле. Эми биз баягы шартка байланыштуу саат 10-га келип, азыр ачуу азем келсеңиздер, коноктор ачып берсеңиздер. Электрондук иштер башкарып атат. Мындай айтканда, баары компьютер жүйесинде
Bekir Karlamar işte. Ne dersin? Bekir Karlamar dedi. Sen ne mi dedin? Yok. Saplakası. Saplakası var da. Balдар Bekir. Anam biraz saplakası şu bayram savaşçılarla temna bagajı. Bezmen içinde bayağı kontak yokmuş gerekte bırakmıyor dedim. Ailece kardeşi çok bozuldu. Olsun kaldı. Yani kardeşi çok olmasın. Anlar da oynar. Bu soru aslında nötr olsun. Terminallerine bezlenirsin. Önce yerler duyurdu. Hükümet toplamda da. Ayı seviyesinde. Yok. Anlataya geleceksiniz. Komşunun demesi de bu cevde öz 15 köke alasına 50 Kazesini testi var. yok. Bu cevde az kola. Öyle mi o? Ortada demeler öptüğünde baradaydı. Bu tabloda taraf tarafından da oluyor. Ha, televizyon. Televizorlar mı Emre? Kaç oldu canım? Beşinci. Beşinci. Sakay kesinlikle. Değil mi? Nereye? Ha, Sakay kesinlikle. Nadirleri siz olursanız bir muhabbet nasıl dostum otur. Bana ne oldu sürekli? Asarlar değil mi? Kalsıktan onlar susmuş gibi. Amin. Havadan dileriz vardır ne seni. Birinci varlık kimden sağlık uzun ömür var döletlesin. Şingerge iyilik versin, ömrümüz göbelek versin. Mertebe bundan daha çok olsun. Ona açılgan bölüm bardardı bölüm. Akçoktay olsun, bilgen bandardı vardır. Şüphata büyüklerine, çarşına kaymağına da getirsin. Silerge Allah'tan nimet etsin arışan vardığım. Allah tanımak olsun. Allah'a koyasın. Gönlünüz geçinecek. Dıssızlar mı? Ama desen oturasılar mı? Siz tamam plakası olsanız bu yapmayın plaka. Ben tutam, ben akam prezidentle bir gerektir. Sizin internette prezidentden çıkan suretiniz çoğu. Dokunmakta bunday qarab turgan suret var. Ha bir yerde siz ıldığı qaragan, etini qaragan suretler var. Dıssızlar mı? Elhamdülillah şükür. Hadi Sen bereket, benim gözümden salçılara. Niye kanı ektin? Tanış, ha? Kanı ektin. Kaç gün duruyorsun ana? Ana. Açıyorsun.
Kanatın kuştay gergen el, karmaşkan joğusun cengen el, kaslaşıp gelgen düşmandan katığın kolgu bergen el, kasiyetli alayından turgunları, assalamu alaikum arabamızlar. Bugün bayram, bugün özgüçü saltanat, andıktan alay aymaktık uğru kanalımızda özgüçü açılış bol çatkan vağı, andıktan gelingizler bugünkü saltanatlı geçevizge hoş gelipsizler. Bugünkü saltanatlı geçevizde açıp veriş için alay aymaktık uğru kanalının başçısı Talatbek Mamat Osmanoviç'ti. Oşandoyla bizdin alaydın sıymıktı insanı, kovumdu işler bugünkü açılış azimdin özgüçü salımı var ağamız. Sizlerden bol çağımızlar bilen Ahmet Bek Keldebek işte söz gezegine çakır olayla gelinizler. Gelingsiz kanaldagan özünüz Jakşatay, kanal dileklermen gelgen konuklar bilen amanlaşıp salamlaşıp bugünkü geçeni açıp verseniz. Rahmat. Hurmatlı bugünkü marakenin mehmandары buna bizde bu Hava Aymaqı Orkanasında çoğu bayram köptün kütken buna balдар bölümü 2011 yılı başlanıp buna 2019 yılı 21 Ağustos'ta açılmadan bu degen 8 yıllık çok önemli bunun sebebi kazılığının kişine bolmay kalgan sebebi olarak oşonluktan biz emniyet kalayız. Uşul balдар bölümüne gelgen beytatlar rahmatına aytıp suyunup çirip geçse bizge çok iyilik dep esepteyim. Uşul bugün bizdi marekege buna bizden ağamız Kelebek Ahmet Bey özü gelip çoğun salımlarına koşulan bu kuruluşun başlangıçında söz aytıp ilgili kalap koyayım dep oturatmada söz sizde. Salamasızlarmı, hurmatlı olaylık tuğunlarım. Ben sizlerle görüşkümde konuşlarım. Buna Kuday nasip kılgan eken. Bugün men apam acıdan gelip oşol iş çarana gelip jakşı nerseye katışıp atam. Ruhsat versenizdер azı oşol jakka ketem. Eң negizgisi ийгилик. Alay elinde, alay жерinde bir mektep kurulağı, kulüp kurulağı, больница kurulağı, sadek kurulağı bunun varlığı elinin iyiliği. Birinciden elge densoğluk gerek. Gelecek gerek. Her bir uluttun geleceği bu elinin densoğluğunda. Ondan keyin anın okutuğu da. Oşun üçün en kalaytıdan Orvasın, Detski klinika деген başka rayonlarda özünçe çok. Ben bugün uçup gelatsam Zuluşup Kurmaklı деген депутат çoğu gelatып айтып атат. Алайдың больницасында да оқымыш оборудование бар екен. Ана bir врачтар бар екен, Чөтөктө. Алар боорго операция кылат экен дейт. Мен ұшқаным жоқ, içimen sүйініп қойдым, олай жөнінде сөз болып отырғанына. Ошоны чүйдөн келеткен, көлдөн келеткен, жана башкадан келип, ушул жерде лечение алып келди. Чындыгында бүгүнкү Алай районундагы больница бир гана Гүлчөдө эмес, башка айылдардагы больница фактардын бардык бүгүнкү күндөгү талапка 100% жооп бербесе дагы ошол ооруп келгенге биринчи медициналык жардам көрсөткөнгө ылайык калышкан. Бул ушул алайлык сиздердин, алай элден чыккан кулундардын, ушул жогору жакта иштеген, колунан келген бизнесмени, бүт колунан келип, эжекебизби, карындашыбызбы, агаларыбызбы, инилерибиз ошолордон кылган салымы. Кудайым буйруп, баары жакшы болот. Кече көрдүңүздөр, мен бир эки ооз сөз айтып коеюн, Бишкекте болгон окуя боюнча. Баары жакшы болот. Бул жерде бир эле маселе
Emne üçün деген özünüzden küşke olasılar. Çoğun suru, emne üçün yaptan olmalı. Oşun üçün bari жақсы olup, bardığımız bekem, birikti tursak ele, onun bari жақсы olup. Aldıda көп жақсылықтар болады деп, çın жүрүктөн үмүттөнөм. Oşun üçün ders olup kalayım, işinizlerde egilik, жақсылық болsun, amançılık bolsun, böyle ısıktan Kudayım saklasın. Rahmat. Rahmat, Ahmet ağa var olumuz. Andan keyingi söz Alay rayonduk жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы. Keçip koyasınlar. Ben talanttan suradım. Bu çayını kim jasap atat деп. Biz de больница жасап атат. Kimin eserinden? Desem özümüzdün çökükten çıkardık деп. Ben ayттım onda Kuduğa şükürgü, жақсы жашап қалышыңар деп. Ертең сөз болбош үшін мен ушул коллективдин айлығынан топтоптур, бирөөсү аз бериптир, бирөөсү көп бериптир деп мен билген жок да жанагыдан чыгарып чай берет. Азыраак эсеп кылбай келиптир, 30 000 сом таштап кетем. Ошол коллективден азыраак топтоп ошол берип коесуң. Рахмат. Rahmat, бар болуңуз. Анда сөз Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Бактыбек Арапбаевич келиңиз сизде болсун. Rahmat, саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу эземдин катышуучулары, урматтуу алыстыкы жакындан келген тууган уруктар, коноктор, бүгүн биз районубузда өзүңүздөргө белгилүү болгондой чоң бир саамалык болуп атат. Ушул аймактык ооруканадагы 2011-жылы башталган балдар бөлүмүнүн бүгүн ишке кирип, ошону ачылышын кылып, Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы Ыраардын өкүлү Жылкыбай Узурбек Казыжы өзү келип, катышып ачып берди. Бул биз үчүн, Алай району үчүн жакшы саамалык. Эми ушул ачылган балдардын бөлүмү ушу бизге Талап Маматович сиз жетектеген жамаатка ошол жерде биздин барган балдарыбызга бир жакшы жардам берип, ошол жерде тез шифасындап элге кызмат кылган Акжолтой ишкана болсун. Ошол жерде Талап Маматович жамаат кызмет турасыз. Şu Zamir Sariş hazır ödediği komandировка менен кетишти. Өзүнүн дагы саламын жолдоп коелу. Şu жергиликтүү Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Молдокулов Замирбек Саришин атынан жалпы эле районубуздагы мекеме ишкана Алай районунун тургундарынын атынан ушул Акжолтой şu элге кызмат кылган бөлүм болсун. Мына алдыдагы Ахматбек Ердебеевич жакшы сөзүн айтты. Биз Алай районунда көп сасык кабилеттер объекттер түшүп атат. Бул учугубуз кур эмес. Мына бүгүн ушул аймактык ооруканадагы ачылып аткан балдар бөлүмүндөгү ушул Акжолтой болуп, ошол жерде талапкерлер жамаатыбыз менен ошол бөлүмдө жакшы ийгиликтер болсун, элибизге кызмат кылсын, кыргыз элинде аманчылык, тынччылык болсун, мамлекетибизде өнүгүү болуп, алдыга жылга бардыгыбыз колдон келген салымдар кошуп, ушундай жакшы самалактарга бирге болушту. Аллахым өзү насип кылсын. Чоң рахмат бүгүнкү ачылышыңар кут болсун. Анан Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын атынан ушу талкурмаз белебизди тапшырып ошо жамаатка кызмат кылып койсун. Рахмат, бар болуңуздар, кош келипсиздер. Орындуктардан орун алабыз, келиңиздер. Бар болуңуздар. Деги эле ошол бүгүнкү ачылган кардиология бөлүмүндө, балдар бөлүмүндө илайым оорулар аз болсун, туугандар, бир кол чап коюпчу келиңиздер. Ошол жерде эч ким оорубай, ошол жерден балдардын күлкүсү, анан кардиологияга келген жүрөк ооругандардын ырлары чаңырып турсун, Келиңиздер, анда элесе Алай райондук маданият бөлүмүнүн тарабынан уюштурулган жакшынакай сиздерге майрамдык ыр белек таркылайбыз. Алдыңыздарда бизден жакшынакай ырчы жигитибиз Адилет Адыров сиздерге ыр белек тартуулайт. Адилет Адыров. Turgay toprak çam batağında
Şorukan. Rahmat. Bunyaq taraftagılar, oң taraftagılar ırga çakınıra eken. Sol taraftagılar salatqa çakın eken. Elder kol çabalak menen katıganlar. Uşul Adilet Adırov degen ırча жигит өзгө бир кол чап болушан көрөт келгизде. Бүгүн манайды көтөрүп, бүгүн көңүлдү көтөрүп, бүгүн майрам өзгөчө. Сиздер ооруларды эле карап жүрөр, кыжалак болбостон бүгүн күлүп жайнап ырып отуруңуздар. Андыктан алдыңыздарга Мыскал Өмүрканов атындагы республикалык сыйлыктын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, биздин сүйкүмдүү эжекебиз Шорхан Жакыпова деген эжекебизди чакырып алайлы. Өр белек таркалып сиздерге. Чоң рахмат, майрамыңыздар менен. Шорхан Жакыпова рахмат барыңыздар. Барган сайын бул чабуулар көбөйүп кетип атат. Кудай кааласа бүгүнкү кечебиздин аягына барганда аябай шаңды кол чапкансыздар деген үмүттөмүн. Андыктан Айкөкүл тойканабыздын дандуу тамактары алдыңыздарга тартып атат. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кайрадан ыр кезегин берели. Шайдилла Раззаков сен билген жоксуң дейт. Кааланбас келиңиздер. Canına varılmazdan Irak'tan karap durdum. Baştaki günleri destek başımı çakap durdum. Baştaki günleri destek başımı çakap durdum. Sen anamı, Sinanı telgen,
sevdanı bilgen yoksun. Tabılganday, içimden ayrılganday. Caddinin balkıp durdu, özümde tabılganday. Caddinin balkıp durdu, özüm samaganday. Selamı, selamı, selamı sezgen yoksun, selamı bilgen yoksun. Selamı, selamı, selamı sezgen yoksun, selamı bilgen yoksun. Canına yakın varıp hiç yakşı söz aytım geldi. Canımda canım günü bir bol kaytım geldi. Canımda canım günü bir bol kaytım geldi. Sevdanı sevgen yoksun, sevdanı bilgen yoksun. Sevdanı, sevdanı, sevdanı sevgen yoksun, sevdanı bilgen yoksun. Karanın benden uzak, hiç yürekte kırmamızda. Ardından kalaverdim, hiç yüreğim mirasında. Ardından kalaverdim, armanda yüreksizda. Selamı, selamı, selamı sezgen yoksun, selamı bilgen yoksun. Selamı, selamı, selamı sezgen yoksun, selamı bilgen yoksun. Selamı sezgen yoksun. Bol canlar olsun. Şaydaga gitmey turasiz. Şaydaga geliniz. Aka qanchaga chiqdingiz? Qanchaga chiqdingiz? 75. Oh. 55 yıl sezmepsiңер ha? Şaydilakam nene boyu öspey kalgan, menikinde olsa görsün sezmey kalgan turbayбы? Kol çapаңыз Şaydilar Razak. Бар болыңыздар. Талантыңыз ташындай берсин. Bundan alıp olacaktır. Anda bize gelingizler, hormatly konoktор. Kayradan жашынакай кабыл тилектерге кезек берели. Азыркы сөз кезегине Ош областык аймактык оорукананын жетекчилери чакырайын. Арыган району, Өзгөн району, Каракулжа, Ноокат, Чоңалай, Карасу районунан келген аймактык оорукананын жетекчилери чакырайын. Келиңиздер, hormatly konoктор. Бүгүнкү салтанаттуу аземге кош келипсиздер. Caddinin balkıp durdu, önümde tabılganday. Caddinin balkıp durdu, önüm samaganday. Selamı,
Canına yakın varıp hiç yakşı söz aytım geldi. Canımda canım günü bir bol kalbim geldi. Canımda canım günü bir bol kalbim geldi. Sen ağlı, sen ağlı, sen ağlı sevgin yoksun, sen ağlı bilgin yoksun. Karanın benden uzak, hiç yürekte kırmamızda. Ardından kalaverdim, hiç yüreğim mirasında. Ardından kalaverdim, armanda yürek sızda. Sen ağlı, sen ağlı, sen ağlı sevgin. Sevdanı bilgen yoksun. Sen ağlı, sen ağlı, sen ağlı sevgin yoksun. Sevdanı bilgen yoksun. Sevdanı sevgin yoksun. Bol canlar olsun. Şaydaga gitmey turasiz. Şaydaga geliniz. Aka qanchaga chiqdingiz? Qanchaga chiqdingiz? 55. Oh. 55 yıl sezmepsiңер ha? Şaydilakan mene boyu ösmey kalgan, menikinde olsa görсün sezmey kalgan turbayбы? Kol çapыңыз Şaydilar Razak. Бар болуңуздар. Талантыңыз ташындай берсин. Bundan alıp olacaktır. Anda bize gelingizler, hormatly konoktор. Kayradan Çaşnakay kalı dileklerine gezek bereli, azırkı söz gezegine Oş oblastık aymaqtık orukananın жетекçileri çakırayı, Aravan rayonu, Özgün rayonu, Karakolca, Nokat, Çoğalay, Karasu rayonundan gelgen aymaqtık orukananın жетекçileri çakırayı. Gelingizler, hormatly konoktор, bugünkü saltanatlı azimge hoş gelinsizler. Siz sözlü özünüz başta veriniz ağa. Hurmatlı Alay elinin жақшылары. Бүгін Алай жергесінде Жакшынакай қуаныштуу салтанаттуу курултат саламаттык сактоо тармагында эң негизги багыт эненин ден соолук, анан баланын ден соолугун кароо, алдын алуу. Ошол багытта мына ооруканабыздын башкы дарыгери Талантбек райондук мамлекеттик администрациянын атынан келип орун басары келип сүйлөп кетти. 2011-жылы ушул курулуш башталып, бүгүнкү күндө бүтүп, ошол колдонууга берилип отурат. Бул талант эртең келечек бул балдар. Балдардын ден соолугу чың болсо, акылдуу, эстүү, элине, жерине күйгөн Жакшынакайдын жаштардан болот. Ошон үчүн жакшылап иштегиле. Мен азыр Карашпан келдім, азына бардық район жетекші келдім, менен бай экс главврачтылардын бетер ошол аксакалдарынан ошол главврачтардын
ветерандардың şu салмақ сақтау тармағындағы şu районда төрағасы болып жүремін мен аты. Бүгін атқа келіп, şu бір жақын қайсы сөзін айтайын деп келгенде, облыстық координаторларды шашып кетіп қалды. Ошол киши айтып койгон, мен кабарын айтып коеюн. Саламатсыздык сактоо министрлигинен азыр байланыш болуп тур. Bir kompüter, bir evvel aparat, haracanlandırıcı aparat, ошол bölümge bölünüp verilip. Ошол бүгүнкү şu абай элине болгон жардамдын саламатсыздык сактоодон. Аны бүгүн ушуна талап сен угуп койгон нерсе. Бул жердин жакшысы айыл десе, айыл басына айтат Кыргызстанда. Мен bir жылы барып ошол Ыстыката районунда жер тагаз жакшы, ошол чүйдө жакшы десем, сен кайерден болосуң деп мен айттым, ошо оштон болом, абайдан болом дегенче жердин жакшысы. Абай, элдин жакшысы абай деп, бар жок ушу абайдан башталган. Мына ошо жакшылык өткөзүн. Жериңерде дайым жакшылык болсун, элиңерде ынтымак, дайым ошо кыргыздар, кыргызстандыктар ынтымак болуп жашоону кесип берет. Элибизде биримдик ынтымак, жерибизде тынчсыздык. Рахмат, қол шап қойылы, алайлықтар! Ағамыз келіп қалықтап атса, ар нәрсеменен әлек бұл бойлы, бар болыңызға қауыш келіпсіз, келіңіз өзгендер, келген өкілдер келіңіз. Құрматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, биз дагы ушул райондук оорукананын жетекчилери келип, Алай аймактык оорукананын балдар бөлүмү деп аталып, башталып, мына бүгүн бүтүп, ачылыш аземин кылып атат. Абдан биз дагы кубанып отурабыз. Мындай жакшы самалык ылайым эле ар бир райондо тез-тез болуп турса жакшы деп ойлойт элек. Шартка байланыштуу ушундай бир айрым жерлерде болуп калат экен. Биз сыймыктануу менен кабыл алып атабыз. Көрүп, мынакей. Бул качан башталганда эмес кеп. Кеп мына бүтүп, айлыктардын ушу элдин, журттун кызматында болгон отурат. Биз көрүп чыктык, аябай жакшынакай бүтүктөр, Кудай кааласа, ушу элге, журтка кызмат кылсын дейбиз. Эми ылайым эле көп оору болбосун, бирок болсо жакшы, сапаттуу, дарыланып, көрүнүп чыкканга толук мүмкүнчүлүк бар экен. Ушул оорукана бөлүм ак жолдой болуп, алайлык медициналык кызматкерлер дагы абдан жакшы шарты жогорку деңгээлдеги имараттарда иштегенге насип кылсын. Мындан да жакшы комплекстер курулган насип кылсын ушу. Жакшы имаратыңар кут болсун. Рахмат, барбаңыздар, ата кейінгі сөз. Ош шарды жуғышту оорулар бөлімінің башқы дарегері Қайрат Мырза келіңіз, алайда қош келіпсіз. Саламатсыздарбы, урматтуу алайлык туугандарым. Мына бүгүн өтө салтанаттуу жакшы шаан шөкөт болуп атат. Мына Алай жергесинде эң бир жакшы балдардын бөлүмү азыр завод абалына ылайыкталган бөлүмдөр ачылып, биз көрүп чыктык. Азыр бул бөлүмдөрдө өтө ушул убакка ыңгайлаштырылган биринчи жардам көрсөтүүчү бөлүмдөр бар экен. Балдарга тең ушул азыркы заманга ылайыктуу дарылоо чыгаруу өзүнүн бир палаталары бар экен. Ыңгайлаштырылган жакшы санитардык бир жакшы нерселери бар экен. Биз көрүп өтө кубандык. Эми урматтуу алайлык туугандар, бул дагы өтө чоң ийгилик деп эсептейбиз. Азыркы биздин мамлекетибиздин, азыркы биздин президенттин жүргүзүп аткан, министрликтин жүргүзүп аткан саясатына дал келет деп ойлойбуз. Урматтуу туугандар, биз дагы куру келген жокпуз. Азыр дагы биз ошо Өмүрзай ака, бир жака келсеңиз. Таке, биз дагы кичине түшүнбөй калган экенбиз. Биз дагы азыр сүйлөшүп, администрация менен сүйлөшүп, өзүбүздүн оорукана менен сүйлөшүп, сиздерге жардам катары бир жандандыруу бөлүмүнө бир ОВЛ аппаратын жардамдайын деп турабыз. Анан окутуу иштери боюнча анча-мынча
повышение классикасы бойынша біздің специалисттер, реаниматологтар келіп сіздерге жардам қылып береді. Біз ушул сіздердің бөліміңіздер жақсы іштеп, толық қамды елге жардам көрсөтүшүнө толық жардам көрсөтүүгө біз даярбыз. Ишиңерде ийгилик болсун, балдар оорубасын, бирок ушу элге кызмат көрсөткөн бөлүмдөрдөн болсун экен. Рахмат, бар болуңуздар. Ушундай делек бергендер көп болсун, калоо тилек айткандар да көп болсун. Анда биз азыркы сөз кезеги Кара Суу аймактык оорукананын баш дарегери Гүлкайыр Айымдабызын келгизечек. Рахмат. Саламатсыздарбы? Ушул Алай аймагынын тургундары бүгүн эң сонун жакшы ачылыш болуп, ушул ачылыш аземинде туш келипсиздер. Бул өзүңүздөрдөн чыккан улумдардын жардамы менен ушул өзүңөрдүн жергиликтүү администрация жогорудан колдогон ушул курулушуңар көп жылдардан бери ачылбай келди эле. Бүгүн ошонун ачылышы менен сиздерди куттуктап кетем. Бул биздин приоритеттүү эң жогорку деңгээлдеги биринчи вопросубуз эне менен баланын ден соолугу деп ушул баланын ден соолугу үчүн ачылып атат. Бул курулуш сиздердин ушул келечегиңер үчүн, балдарыңыздардын ден соолугу үчүн курулган больницадан келген оорулар жакшы лечениясын алып чыгып кете берсин. Тугантаке сандык эмес, сапаттык жетишиңиздер, сиздердин коллективиңизге ийгиликтер, мындан ары жакшылыктар боло берсин. Рахмат, бар болуңуздар. Анда сөз Араган аймактык оорукананын башчысында келгиз. Рахмат. Урматтуу Алай эли, урматтуу Алай аймактык оорукананын жамааты. Ана ошо Алай аймактык ооруканага бир нече жыл мурун келип көрүп кеттим эле. Албек бүгүн көрдүм, аябай көп курулуштар болуптур, өзгөрүштөр болуптур. Менен бул жамаатты райбыз администрациясынын жардамы менен, мамлекетибиздин жардамы менен бул ийгиликтер болсо керек. Жогору айткан кесиптештерим жакшы сөздөрдү айтты. Менен кошулуп кетейин. Ушул ачылган имарат керектүү бөлүмдөр ачылыпты. Алай элине жакшылыкта. Балдар ушул жерде жаткан оорулар, балдарыбыз тез айып чыгып кетишке ният кылып жакшы сөздөрдү азыр айтышып атабыз. Сіздерге, жамаатка, сизге ден соолук каалап кетебиз. Жакшылыктар болсун, ушундай имараттар ачылышына насип этебиз. Рахмат. Рахмат, бар болуңуздар. Алай жергесине буш келипсиздер, анын болуңуздар, элиңиздерде, сиздерде дагы жамандык болбосун, ар дайым тойлорго келиңиздер. Бар болуңуздар, буш келипсиздер. Анда бизе келиңиздер. Кайрадан көңүлүңүздөрдү ырга бурабыз. Маданияттын мыкты кызматкери Айзада Дубанакулова келечегибизде алдыңыздарга чакырып коёду. Айзада Дубанакулова.
Rahmat Ayzada Dubanakulu oldu. Bu eşim janda da 10 minutimiz yarım saat dursanam jadabaysın. Antike dörtta berevlet sizlerge anıktan gayradan bizden madaniyat bölümünün en kiçinekey çıgan artisti Barlasbek Abdurrahmanov деген алдыңыздарга чакырып коюп калабыз. Gözlerden seni çeçip Yol düşüp sürüyorum Yol kanlanday vakit Yıkarma kollarıma Baktım olmanıma Ben seni görürüm Baradan yoluna Бар болыңыздар, андыдан қайрадан жашындай қалу директоры кезек берелі. Азырқы сөз кезегіне Абдултар Салиевич башқарған мекеме ишхана жетекшілерді шақырайын. Ошоныменен қоша бергелі Абдубап Исмаилов жетектеген айыл өкмөт басшылары жамаатын сөзге шақырайын. Келіңіздер. Мекеме ишхана жетекшілері, ошондой эле айыл өкмөт басшылары сөз кезегіне келіңіздер. Абдурахманов. Бар болыңыздар, андыдан қайрадан жашындай қалу директоры кезек берелі. Азырқы сөз кезегіне Абдултар Салиевич башқарған мекеме ишхана жетекшілерді шақырайын. Ошоныменен қоша бергелі Абдубап Исмаилов жетектеген айыл өкмөт басшылары жамаатын сөзге шақырайын. Келіңіздер. Мекеме ишхана жетекшілері, ошондой эле айыл өкмөт басшылары сөз кезегіне келіңіздер. Рахмат, келіңіздер. Ардайым денсаулығыңыздар бекем болып, ел алдында жарқылдап иштеп жүре беріңіздер. Анда сөз баштайыз, Абдултар аға келіңіз.
Salamatçılarımı, hurmatlı tuğanlar. Bar joğunuzlardı bugünkü bayramınızlar menen. Sindirökten, özümdün atынан jana rayondogу mekeme yetekçilerinin atынан kutluklar koyuğa ruhsat edinizler. Bir milyoner aytkan eken, men uşuncha milyon bolsa dagı, uşu nevrelimdin, uşul uğlumdun jılmayısı mağa oşo dünyodan artıktı. Anın jılmayısı artık деген eken. Men bu söz menen aytkım keler. Uşul bizdin rayonduk borборлук ооруканада балдар бөлүмү ачылып жаңыдан, башта деде бар эди го, жаңыдан ачылып, заманбап оборудованиелер камсыз болуп атканы биз үчүн сүйүнүч, биз үчүн майрам деп ойлойм. Илайымеде эч кимдин баласы, эч кимдин небеси оорубасын. Эгерде капыстан ооруп калса, ошо жерге келип калса, жакшына айыгып, күлүп, сүйүнүп кетсин деген тилекти айткым келет. Рахмат болуңдар. Рахмат келиңиз, Абдалла агай. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі салдат достары, құрметті Қуаныш Күнайбай ағай, елінде жақсынақай байрам, той, қолындағы салмасы тұтармаларды жақсынақай балдар бөлімі, реанимация, шындайды кардиол бөлімі жақсынақай, бірінші орынғы байды сатылып бөлім ашылатқан бөлімін сүйініп отырмыз. Мен тілек қылып, құдайды өзім атынан, бүткіл айлықпының басшылардың атынан şu yerге ылайым өте ешкім орып келмесін. Егер талайып келсе, ошо күн сақайып келсін, сілерге денсаулық, барлық атқамызындарға амандық қалайын. Бар болуыңызды тез болып шақырақпын. Рахмат, бүгінгі салтанатты кешеге қош келдіңіздер. Әлбетте келгенден кейін белектер бар, той иесі құттықтап дегендей, қолыңарма бекем қысып, мен өзі бүгінгі açılışta аябай жақсы деп ойладым қалақтаға. Анткени екінші этаж балдар бөлімі болып тұр, бірінші этаж кардиология болып тұр. Балдарды екінші этаждан күліп түшіп келсе, бірінші этаждағы жүрегі ауырып жатқандар сақайып кетеді, құрметті туғандар. Аябай жақсы açılış болуда. Bir қол шап қойылы. Қарысы бардың, ірісі бардың, ақсақалдар төрде жайқалып отырышады. Андықтан ақсақалдар кеңесінің төрағасы Жарқынбай Ажы ағалызды, Айтбай Ажы, Таташ Ажы, Рыспай ағалызды, Барғыбай ағалызды жалпы ақсақалдарды жаматы менен сөзге шақырып алайын, келіңіздер. Құрметті жолдаштар, бүгінгі мына салтанатта Алай районының шын алқышына, рахматына егедар болған енеміз, Қадамбек енеміз, өмірзақ енеміз, ошандай елеуінал аймақты оорукананың жалпы Аққарачан жамааты сіздер бүгінгі күні белгілеп жатқан мына шоу аймақты оорукананың алдында балдар бөлімшесін ашуға әлемінен шын күнден ақсақалдар кеңесінің атынан және жеке өзімнің атынан құттықтап қойып өтініңіздер. Құрметті жолдаштар, Құдайға шүкіршілікке тиісуіміз керек. Мына ушул ашылып жатқан балдар бөлімшесінде ушул дайын жатқан балдар ушул балдарыбызда, қыздарыбызда бактылуулукту, денсаулыкту, алгандарына шифа болгон ошондой бөлүм болуп кетсин деп тилек этелик. Ошондой ушу бөлүм иштеген, ошондой айлакты оорукананын баардык жерлеринде иштеген, Аккарыстандын баардыгына иштери ийгилик алып,
денсаулық қарап жатқан Аллахым, не тезек тілектеріңіздерді қабыл қылып, ушул бізді заттап шақырып ақсақалдарды, сіздерге ушундай істен, жұмыстан кейін қарлық менен персияға жығанда емес қарлықтың дұрыс тілеп кетемін. Ошондой эле дагы баса белгилеп кетчү нерсе, талантинин мына ошол жамаат, эли журтубуз бүт отурат, ошол мен бир жерин каралып жүрөм, ошол больница, аймактык органдын больницасынын айланасында күндөн күнгө жаңылануу болуп атат. Жаңылануу эмнеден дейин? Эски дарактар кыйылып, мына жаңа бөлүм чачылганына байланыштуу эски үйлөрдүн баардыгы бузулуп дегендей, ушу бүт жаңылануу болуп атат. Ушул бала ешиңер төрүнөктөй, ушул ишиңерге ийгилик болуп тайма, талантинин ошол алайдын көркөп жүрөгүнө, биз көп сыймыктан алышты. Сен республикалык деңгээлде врачтардын катарындасың, анткени сенин бир-эки дәрежеңизде ушул айрыкча боор боюнча, операция боюнча. Ошончо ишиңизге карап кетем. Ийгиликтүү боло берсин. Рахмат өзүңүзгө. Рахмат, барбалыңыз. Алма сөз берели. Ава, ассаламу алейкум. Денсаулығыңыз жақшыбы? Жүрек ауырғайлы тұрабы? Келіңіз, қалу тілек айтып, ақтатаңызды өтпеңіз ава. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор, бүгүнкү мааракага келген. Баарыңарга ысык саламаттуу менен бирге ушул Алай районунда азыр бүгүнкү күндөрдө ушундай жакшы механика болуп, ушул жерде биз кубанычтуу, айрыкча медициналык коллектив ушундай кубанычта турабыз. Мен бул жерде биринчи ошо Алай районунда анда чоң Алайдан бери жагы. Ошондо биринчи жолу институтка медицинага чыгып салган биринчи менмин. Рахманов Айтбай деген. Бул 59-жылдары. Мен бүтүп келдим. Ошондон келген убактарда бул жерде медиктер, айрыкча врачтар аз экен, 4-5 эле врач бар экен, жергиликтүү эч кандай врачтардан жок экен. Ошол убактарда келип иштеп калдык. Кудайга шүгүр, биз ал убактарда бул хирург, бул терапевт, бул башка дебейде келген ооруларды ошо кабыл ала берет элек. Бардык ооруларды, балдарды дагы, аялдарды дагы ошол дагы бардыгын аралашып көрүп эле ушу жүргөнбүз. Эми айтарым, Кудайга шүгүр, мына азыркы кезде мына биздин азыркы врачыбыз таланттык келгенден бери көп мындай жаңылыктар болуп атат, өзгөрүштөр болуп атат, коллектив көбөйүп атат, ишканасы дагы жакшы болуп атат. Мына ошонун бири дәлил бул азыркы балдар бөлүмү. Мен эмнени кааладым? Жалпысынан ушул медиктерге, бардык коллективге жумалаш баш болуп, айрыкча мына өмүрүбүздө кайсы убакта кайсы убакта нерселер дайыма ошол жерде больницада болот. Дайыма келип барып жардам берип турат. Айтарым, Аллага жалпы коллективине uzun ömür versin, çın денсаулык versin, işlerine iyilik versin, önü ölçüşsün, baktını olsun, ayrıca elimizde tınçılık olsun, mıntımakçılık olsun, çarşılıklar olsun, değerindülük, adal baklat, değerindülükler olsun. Amin. Yine çarşılıklarını tilesek anlatalım, şunun baktığını bizlerge atarsın. Baklarına göstersin aynen. Amin. Rahmat. Geliniz Acakar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qara sözün arkasında men қалаған шеңгілдерім барды шеңгілден таштап берейін. Бала дегенде біз барлық ата-енеміз баланы сыйлаймыз бала үшін. Мына бала үшін қамқорыңды көргені чоң. Ошол үшін ене деген қандай бақыт бала үшін. Еш аябай жұмшақ барлық үшін. Ер жетіп ел ішіне қосылсам деп ененің ең сегені мына ушул. Мына ушул талантқа, өмірзаға, қалған дарыгерлерге дагы ата-енеден шундай каалаган. Эми дарыгерлерге кааламай коюн. Чарчабастан күнү-түнү жүрөсүңөр, оорууну тыңшай эле билесиңер. Ошондо да качан кандай болду деп
anıktaşta talbay surap kiresinger. Denegisi ketip dursa kuatın, aylar çıktap alış ketpey turasın, aylan ayın alt kadat canlıları gel, alkış alıp alıversin kulaçın. Darıgeldin yengegine min razı, bu sözlü kuğu bulut eldim bağrı. Ayrısan aylasın oylunmu tepki çipey, kömrümlü kötörgün sözdarı. Darıgelden işinirge, işinerde cılış olsun, sır kollar aylık, külküt olsun, çın dilden silerge kavalı aytan, can konuşulan kutlu olsun. Yeri darıgeldeden ekkenden, onun kömörgün medayında da kabul olmasın, olamadı eki olsun gibi. Ak kadar sen medayın, ayıptır vay millet oğlunun cayın, beykep jakşık olsun dep, küz öttü turak tuhtavay dayın. Sakırsa kez küttürgey barar, kanın öpçöp, tağın karay, cırıl süylöp, kömrümünü götürüp, darısın dedip batasınlar. Azdek tepkülsün, arkayın, ardatlı kesip medayın, kalatınday akışteyler, kol götürsün budayın. O niyinde batamızı vereli, batamızga geldi gezegi, elinizin nakıl sözü tuğraken batamının en tögörüp degeni, o niyinde batamızı vereli, batamın önü ösküslerimi, uzak yaşap budayları ömürlü, cavandıklı körübü ezeli. Amin. Allah'u ekber. Rahmat barmalınızlar alalar. Gelinizler, orunduklardan orundalamız. Toyaların kutluktan kollarından kolayına gelinizler. Rahmat barmalınızlar alalar. Törümüzü görüp olup yürüyünüzler. Ormanızlar. Hiç kaçan ormanızlar. Biz sizleri bilen sıyıktan aylar. Andıktan alınızlarına bizden çok tanılgan madaniyet mıhtınız bakkeri. Ümmet Ali Omorov degen ağızlı ır gezegini çakır koyun kavlan koyunuzlar. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү салтанаттуу майрамыңыздар менен менин атым Өкмөн Шарман. Сөзү Кожоген Бүкүлтеримдики, оон өзүнүкү. Маржан көз. Deniz ağda açıray, arzumdu aytangan devay, örülgün çaçın sonu, ölümdüm tartıp, ölümdüm tartıp, ölümdüm tartıp alışıyor. Karşımdan çıksa karanım, kaldırak basıp kalanım, kirpin dip ettiler. İrmeley gözlü, irmeley gözlü, irmeley gözlü karanım. Kayadan sulu ayçıray, sündü aytan kanki var, taralgan çaçın sulu,
ölümden tatlı açıldı. Rahmat barbolыңыздар. Adresi gelizler, көңіліміздер көтерілсін дейлі. Майрамбек Османовтан оғылына жазылған сезім дегендерді аттар бірек. Қалушылар болса ортаға шығып жеңіл бейнесеңіздер болады. Байрамыңыздар менен сіздер үшін болсын. Çok rahmat barbolыңыздар, андықтан алдыңыздарға қайрадан Балайраттың қызметкері Шорхан Жақыпова деген ежегімізді жанды үнеменен ыр кезегіне шақырамыз. Келіңіз Шорханжы. Çok rahmat, tamamınızlar tatlı olsun demişçimin. Бүгінгі біздің аймақта құрылып жатқан ооруканабыз Ақжолтай болсын. Ошол жерде жакшы айыгып, эч качан оорубаган адамдар чыксын деп тилейм.
Шырылғанша кетпей тұрыңыз. Сайынтайға келіңіз. Мына алысырағыны ойнасаңыз болмай қойды. Эми сайтындағы зем мотал қалдылы шырылғанша көпчіліктің сұраусы бойынша асыл кечім дегенді тарта берсін. Bir қол шапқыңыздар. Қаламғалы. Келіңіз. Асыл кечім. Şuradan şarkı falan barmalıslar. Hadi bizi gelizler, hayradan yaşlıdan kalı birikirge gezek bireyli azırkız söz gezegine köp yıl emgektenip emgek erbiga çıkan emgek veteranları Büraymancı, Cerişici, Kalçıcı, Sabirici, Alimeci, Mavludacı deyip жалпы emgek veteranları bilen boşal Aymaqtıq Oruxananın darigerleri, filialları, linayetler kampalayırlar. Turganbay ağamız, Polat ağamız başlagan жалпы жамаатты söz gezegine çakırı olayın. Gelingizler, hormatlı аты аталған ağalar eceler. Emgek Şuradan ketpey turasiz. Saytlarga kelgisiz. Mына алысыраагына ойносоңуз болбой койду. Эми
Sayfında kalınız hem motom kaldı ele. Şurkancım köpçülüktün sırası boyunca asıl geçim degenler tarafta versin. Bir kol çarpmanızdan kalan böyle. Geliniz. Asıl geçim. Şuradan şarkı var, barmalıslar. Hadi bizi gelizler, hayradan yaşlıdan kalı benekerge dezek bireyli azırtı söz gezegine köp yıl emgektenip emgek erbiga çıkan emgek veteranları Büraymancı, Cerişici, Kalçıcı, Sabirici, Alimeci, Mavludacı deyip jalpı emgek veteranları bilen boşal Aymaktık Orukananın darigerleri, filialları, medayetler kapalayıplar. Turganbay ağız, Polat ağız başlayan jalpı cemaatı söz gezegine çakırılayın. Gelizler, hormatlı ata atalgan ağalar eceler. Emgek Gelizler var söylersek sessiye olup ketmesin ha eceler. Anduktan aksakaldan bir söz, ağalardan bir sözü kalsın. Geliniz ecege, söz sizden olsun. Hurmatlı, ardaktı, bugünkü gündün, bugünkü gecenin konukları, altınlar şu vaktimarda böyle bardınlar şu toyga gelgenimizde şu kuan oturan menleri. Şu toydun buna diyetiski adına kardiyologiya salındır. Bu işler omayını özünü gelip kalmayın altınlarım. Bu 2-3 yıldır emgek bilen boldu şu maddelerine
Adelinalar. Bunun talanttın özünün güçlülüğünden, erkinin güçlülüğünden şu Adelinalar büttü. Özüne bütüp kalmayıp o ministerstvanın her eşiği teskilep çürüğünün eşiğinin peşinden çırığının Allah Teala'nın rızkını beri boşarsam ministerstvadan anam akça bölüm, anam pütetken bunu da tura düşünüşümüz gerek. Bizden Gorgop, Alayıran, Gorgop çırığına geldi Bek, Ahmet Bek inimizde çok salımı var şunun içinde. O şolları bizde sürücümün akça haracatların böyle bütüyorlar bundaga. Uşul Adelinalar. Uşul Adelinaların bütürgönderim talantıkan. Uşul baktığı Adelinalardan olsun. Ölüm ciddi ne çıkacağım olsun Adelinalarında. O şol yerden kim varsa da şifata çıksın. O şol akçol doy Adelina olsun. Жаратқан Allah'ım Алай районы daima алдыңғы орында жүрші. Орлар бойынша, Аделина бойынша, елді сақайту бойынша ең алдыңғы орында жүреді. Мен білгенде 80-ші жылдан бері областың қызы туысы кетпейді біздің райондың ооруканасынан. Ең алдыңғы ооруканалар. Областарға барсаңдағы шалтағы шақмары шыққан Аделинаға жатып келеді. Мұны да біліп алдыларын. Аябай көркүнөчүлүк больницабыз. Аябай барлық жолу жетишип тазалык боюнча, барлық жасалгасы боюнча алдыңкы орунда болуп келатат. Аллага миң хамда шүгүр дейбиз биздин ушу Алай районунун больницасына. Ошон үчүн ушул ардактуу меймандар ушулардын эмгегин баалашыбыз керек. Качан гана оорусак дагы биз кайсы мезгилде болсо да биздин райондогуларга орунду бошотуп жатқанға мақұлдық беріп, шарт түсіп беріп отырады. Ушыға біз рахмат айтабыз талантысыға. Ішіңерде ушы коллективменен игілік болсын. Бірін адам қолынан келмейді, бардық адамдың қолынан келіп, бардығы бірдікте жасап атады ушының бардығын. Мен рахмат айтамын. Денсаулығыңар болсын, ушы больницада іштеп жатқан медицинаның қызметкерлері бардығының денсаулығыңар болсын. Ең үшін қызмет қылып жүреріңіздер деп тілеймін мен. Рахмат сіздерге. Рахмат өзіке. Şilekelerimiz var da tavşırıp koyuyorlar. Ardaklı ardagelerin atından. Koy oturun. Köpçülüküne çok aramız. Geliniz. Paladega geliniz. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышчылары, мына областан келген меймандар, жалаң жакшысан алаштар, мына биздин ветерандар ушул жерде Айпер Рахманович, Төлен Шайназаровичтар отурат. Буларга дагы миң мертебе чоң рахмат айтмакпыз. Себеби дегенде ушу биздин сүйүнүчүбүздө, Алай районунун элинин сүйүнүчүнө ортоктош болуп, ушуларды колдоп келген үчүн ушу эки агайыбызга өзгөчө рахмат айтып кетким келет да. Анан кийин мына областтык мекеме жетекчилерин, саламаттык сактоо уюмдарынын буларга дагы ошо ишин таштап, алтын убактарын бөлүп келип ушул жерге ушул биздин ийгиликке ортоктош болуп аткан үчүн буларга да чоң рахмат. Эмне демекпиз, мына жалпы райондун активдери отурат ушул жерде. Мекеме жетекчилери, айыл өкмөт башчылары, райондук мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү отурат. Баарыңыздарга ушу чоң ыраазычылык билдирип кетмекпиз. Ошо жалпы медициналык кызматкерлердин атынан. Себеби дегенде бул биздин эле ийгилик эмес, бул райондун элдери үчүн жасалган чоң иш болуп калды. Себеби ал жерге мына 4 бөлүмдү жайгаштырып, ошонун башы болуп Өмүрзак, Анарбай, Султан баш болуп ушу коллектив менен ушул жакка кирип отурушат. Мен ойлойм, ушу биздин жакшынакай имараттардын бардыгы биздин эл үчүн болуп аткандыктан кийин сиздердин ушу жалпы келип ушуга значит колдоп жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып кетип атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Биздин коллектив чындыгында башынан аягына чейин ушу катышып, бардыгы ушу бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып дегендей өздөрүнүн үлүштөрүн кошуп, мына эми бүгүнкү күндө ушул бөлүмдү ачып отурабыз. Ушул жерге келген бардык оорулар айыгып кетип, оору болтоп келсе да өлүп чыгып кетип турсун. Анан кийин ушу биздин
ооруканада ушундай жаңы ачылыштар, жаңы ийгиликтер мындан да көп болсун. Ушуга келип катышып берген ушул жерде отурган жамаатка да чоң ыраазычылык билдирип кетмекпиз. Биздин медицина кызматкерлеринин коллективине биздин дагы жана Акматбек айтып кеткендей өзүбүздүн үлүшүбүз бар. Ошону биздин уюштуруу тобуна тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат, қалғаныңыз үшін қалу тілектерге қосылыңыз, келіңіздер. Белектер болса, тапшырамыз. Қош келіпсіздер. Берген белектеріңіздер болсындайлы. Бүгінгі кечеге қош келіпсіздер. Андықтан қайрадан ыр кезегіне Шайдина Разақ деген ағамызды шақырып қайына. Ağlatın cılgası
урматтуу коноктор, мына алдыңыздарга сыйлуу тамагыбыз эт тартылып атат. Андыктан мен бул жака Талант агабызды, Өмүрзак агабызды, Анарбай агабызды чакырып алайын. Урматтуу коноктор, жамааттар көп экен, андыктан ал жакта иштеген, жумушка барыш керек экен. Каалоо тилеги айтпай эле жөн бүгүн балдар бөлүмүн куттуктап келдик. Кардиология бөлүмүн куттуктап келдик. Талант агабызды куттуктап келдик деген инсандар, сүйлөбөгөндөр, каалоо тилек айтпай калгандар, азыр 10 мүнөт убакыт беребиз. Чыгып туруп, белек бечкеңиздерди тапшырып кетсеңиздер болот. Түшүндүңүздөрбү? Келиңиздер. Талант агабызды, Анарбай агабызды, Өмүрзак агабызды куттуктап келгендер келип, колун кыса кучуктап, белек бечкеңиздер болсо тапшырсаңыздар болот. Сүйлөгөнгө убакыт тар болуп атат агалар. Кечирип коесуздар. Кудай буйруса көп каалоо тилек айтасыздар. Андыктан келиңиздер, белектерди тапшыра бериңиздер. Келиңиз ага. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Мына көптөн бери күткөн Өмүрзак менен Талант аканын ой максаттары бүгүн иш жүзүнө ашып отурат. Өмүрзак армагын ургошуп алып туруп эле күттүм күтөр жада күттүм деп. Мына ошо күткөн ой келип бүгүн мына бөлүм ачылып иш баштап калыптыр. Ушул ишканалар кут болсун экен. Өзүңөр өмүрүңөр uzun bolsun, oruğuna tıkavağına, oruğlarını жақсы айыптыр өргілі. Mikrofondu bizge verin, konvert toyaka verin ola. Gelingizler, belek beçkeklerdi tapşırabız, 10 minut vakit muzga çağırtıp turabız gelingizler. Sırtqa çıkıp, maşinenizde alıp koysanız, uşka geten turgan konoktор maşinesini alıp koyattır. 64 etseniz, kaloo tilek aytıp, kayra varabız ortada. Andıktan gelingizler, balдар bölümü, jaktırak turabız. Oşonda ele, üy bülölük, darregerler tova, jamata. Gelingizler receler, kaloo tilek aytabız. Vakıttan oturbayını, balдар bölümünün kaloo tilekli başlayıveririz. Gelingizler, gidip söyleyin. Урматтуу келген коноктор, ушу бүгүн бизде алай районунда чоң жакшы нерсе болуп атат. Не демекчимиз, ушу жаңы курулган имарат так жолдой болсун. Ошонун ичинде иштеген кызматкерлерге дагы ден соолук, иштерине ийгилик каалайбыз. Өмүрзак Шайназарович баштаган коллективдер дайыма ушу эл кызматында болуп жүрө берсин. Ушу баардык жакшы нерселерди каалайбыз. Рахмат, белектер тапшырабыз. Үй білөлік дарыгерлер тобы. Келбейсіздер бі, келіңіздер. Қалау тілек айтабыздағы, андан кейін орындықтан орын алабыз. 3, 2, 1, go.
Gelingizler eceler. Gelingizler. Beyleklerdi tapşırganımız biroq kalo tileklerdi yeme ayta bersek bola beredi. Жаңылмас жауап мүдірілмес тұяқ болмайды. Келіңіздер ежелер. Кешіріп сұрайын сіздерден. Келіңіздер, келіңіз таласалай. Мына бүгін бардығыз сүйініп, біздің районда аймақтық ауруханада детская отделение и кардиология бөлімі ашылып, бардығыз сүйініп отырған мезгіл. Шуға жеке жетекші болған Талант Мадосманов сізге чоң рахмат еңбегіңіз чоң. 2011 жылы фундаментін құрдық әлі, биыл болса бұдан жарқырап жайнап бүтіп, ұшыл жерге шығып, балдарды, жүрек ауруларды, кардиологияны орнаштырып отырасыз. Сізге чоң рахмат. İşinizге игілік болсын, ошол жердегі иштеген ак калат жандарға, бардығыңыздарға чоң рахмат. İşinizге игілік болсын. Келген оорулар, бейтаптардың бардығы сүйініп, шундай қуанып, рахматын айтып кетіп тұра берсін. Бардық елдерге рахмат, сіздерге чоң рахмат. Келіңіз орында және. Саламатсыздарбы? Салтанатты аземдің қатысушылары, аймақтық аурухананың жаңа имаратқа жылдай болсын, құтты болсын, келген бейтаптар шипаға кете берсін. Талантбек Мадосманович жалпы жамаатыңызға денсаулық қалайсыз, іштеріңізге еңбек қалайсыз. Бар болыңыздар. Рахмат, бар болыңыздар. Белектерді бергенсіздер, орындықтардан орын ала береміз. Рахмат, бар болыңыздар, аман болыңыздар. Көгірет батамен ел көгірет дейді. Келіңіздер алақан жайып жақшынақай дастырманға ақ бата қылайлы, андықтан Жарқынбай ажағауызды шақырайлы ошындайлы. Талантбек Мадосманович, келіңіз бұл жақа. Келіңіздер. Өмірзака, Анарбайка келіп тұрыңыздар. Талантыға келген қонақтарға расшылық сөз айтып қойыңыз. Құрметті бүгінгі біздің балдар бөлімінің ашылышының меймандары, сіздерге мен чоң рахмат айтамын. Жамааттың атынан, өзімдің атынан сөздің башында айттым әлі, сол балдар бөліміне келіп, ойлап келген бала гүліп, жайнап кеткені біз үшін чоң себептер. Сондықтан сіздерге де бір жолы тәжім етеміз. Чоң рахмат, келіңіздер үшін. Рахмат. Келіңіздер, олмен де олақан жайыңыз. Ажалауыздан ақпадан алауыз. Омен, жаратқан Аллах Таала бүгінгі күнге ұшыл қаншылаған адамдар келіп, жақсы тілек мақсаттарын айтышты. Жақсы тілектеріне ұшы тілектер қосылып, жаратқан Аллах Таала ұшылардың бауырын қабылған болсын. Талантының, өмірзағының, ұшыл жамаатының, аймақтық аурухананың жалпы біле жамааты аққалатандар ұшыл дуа паталарының барына қабыл болып, денсаулығыңа чын болып, жаратқан Аллах ұшыл сілердің қолыңарға ұшыл бейтап болып келгендердің қолынан ұшыл сілердің қолыңардан шипа тап, жаратқан денсаулықты берсін, өмірлі болсын, ұшыл ашылып атқан балдар бөлімшеміз бақыттылық нәсіп етіп балдарыңызға ұзын өмірді берген болсын. Дағы бір жол үшін жамаатыңар бақыттылықты нәсіп етіп жаратқаннан не тілесіңер тілеңіз қабыл болсын. Амин. Аллаху акбар. Назар салдыңыздар, гол барыңыздар. Елімізде орындар аз болсын, елімізде шыдай жақшы қайлар. Тойлар көп болсын, тойларға келіңіздер, бар болыңыздар, аман болыңыздар. Жақшы барып чай тұрыңыздар. Baba konuş.